Teheny abo ronol potop khan bo padhawa oja Barrier Santali Education re sanam ko sagun daram mena'a. Teheny iniñ anjom abo kana oja ar oja chet kana oka leka bebhar kana ona ape ko talare parhab sahi in lay anjom abo kana. Noa parhaw anjom kate oka leka pe bujhaw ke'a comment tabon pe padai ocho inya ar pe kusiya khan do like share subscribe do alopi hiling ma. Tobe tehenyak satam bo laha idi lege. Abo nitong bon nyala in senok kana. In senok ganing. In senok kana. Ona kan ha latar gara kana ma nyel ton pe in senok kana. Ini. Ta onde nonde kana in senok kana. Ganing in senok ganing. Ar nonde huyuk kana in senok kana. Tale nonde tu mungkin don abo tilun mitakin kana oja. Ina tayom am dinam ge notem hiju'a. Am dinam ge notem hiju'a. Am dinam ge note hiju'a. Nonde nasana nyel pe nasana rege na forok nyelok kana. Nonde huyuk kana note kon am dinam ge notem hiju'a. Nonde ona huyuk kana am dinam ge note hiju'am. Am dinam note hiju'am. Tale ona don ha chet kan tabona abo oja bo metak kana. Aj do seren jong kana. Aj do seren jong kana. Ona chet kayo aj do seren jong kana. Nonde nyal kan aj do seren jong kana. Hande cetan dah ona nuar lah aj do seren jong kana. Aj do seren jong kana. Ona jahanak bon gar ko ar bon kul kana do kana oja. Unku doko enek jong kana. Unku doko enek jong kana ko. Unku do enek jong kana ko. Unku do enek jong kana ko. Nelten ona ko nona kanwa mang kimba time dan ha lagak kana. Kalau ona da bo cerun tak kana oja. Ako doko nyenyel kana. Ako doko nyenyel kana. Ona ar kata menok ako do nyenyel kana ko. Ako do nyenyel kana ko. Ako do ko nyenyel kana. Ako do nyenyel kana ko. Dan ona jahan cini laka ona do kana bo oja. Tobe oja cerun ta jahan badal te etagi jahan tingguna uni do oja bo mete. Jahan badal te etagi jahan tingguna uni do oja bon metaya. Eyetre muten tahen reho. Eyete muten tahen reho. Kanwa re muten na oja do kanwa alang re bangkhan tayom re laga'a. Tobe abo oja do nongka bon palhaw ki'a. Adi rokom rono re adi kan bon palhaw ki'a. Tobe nah nit dhabit te jahan tina onde abo Pondit Raghunath Murmu tikina jahan ronol puti ona kon bon palhaw ki'a ar domanti besra tikina ronol putulak kon ha bon palhaw ka ar judi eta onolia ko nyam lekhan ona ko bon palhaw. Tobe ronol palhaw do nah nonde ge ha bon mucet hantal ya gapa do noa jaha kelas hui kana ona ko bhitir ko nak tinak kan khato kukli lena huyu'a. To jahan ko na re nyel renak rauska tahan tabo khan punyel dala anak gapa. To tehen do ado adi kan bam palhaw kate tehen do nonde ko bon muceta ma tobe bide.